Eh, hausnya kopi ini kada keluar. Dol, dibukakan bang banyu dol, lampu padam dulai. How? Kopi apa ini genalnya? Kopi apa nih ini dalam gayung kopi? Apa gesan apa gayung nih? Gasan mencibuk banyu kita habis, kada kawa membasuh cangkir. Berapa gayung garang hendak? Berapa gayung hendak? Aku nih ringkot awak bangun kuring ngopi aja balom seorang cebok banyu. Aduh hai. Ya kakak kain aja bang ada istumat kah kalau pina lampunya benyala. Ringkot tau lah ringkot. Nah ringkot bangun kuring nih ringkot. Cibuk-cibuk berapa gayung ka asal kawa aja membasuh cangkir. Aduh hai padahal ringkot mana ini. Aduh tapi nah hendak mau pi ini paksain. Uji bukakan ini segayung barang ini. Mati lampu sungsung benar badak mau bagus kelakuan sungsung benar mati lampu keboya dia mulai batinya keboya lagi gini rancak mati lampu ini. Subscribe. Keluar juga kah kopi ini udah enak mbah menjebak banyu nih di kebelakan kopi udah enak.